bani ni sang ni som ni panga ni nga ni ania bazar thir tu te chi bai ule nimin khan internet a thala ngai ven hlo zet maya oma Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wan US President Donald Trump amal chunga phone box de in akut lelama lekha phek pakhata ken en chunga phone amang lai thala kania he thala ki White House in official thala kan ti chuani in news agency enge mozatin an ziaka Indiaram News Agency sang in an ziaka Israel News Agency te point an ziaka Israel National News chuan an thalak ti chua hian White House photo ti in credit an pe a thala tu te ming po an ziak thapani he thalak hi tun kar tho tan nia Oval Office alak ni in Netanyahu hian Oval Office atang hian Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani ne na ngai damati lai ani antia President Trump hian Prime Minister Netanyahu hi Israel in Qatar khopui Doha an boma wanga ngai dam deal turin nge na ni ome Israel in Hamas roi tu te tha tuma Doha khopuya boman thaga khan mi panga thi in tijinga hian Hamas senior official Khalil Al Haya po atela President Trump hian Israel in Doha an bom tur hi ria lok lo thule ama ria tir lawan Netanyahu a che chu lungoi lo thu a soing heng he ni kha Qatar hi Gaza boina chingfel tura beina konga amazing hlap tu an nia Trump hian Netanyahu hi phone ngalin Qatar khopui Doha be chu fin thak lo thule helai bela boina lian jok chak chuak thaian ni thu a hril ngala Qatar hian Israel thil ti chunun ron na international law bo chian na ni ti in changlet turin dignan nei thu an puanga mase tun thlengin an changlet tari lawani Doha bomani nuwa Washington atlo le na masabera Trump hian Netanyahu hi Qatar laka ngai dam deal turin alo hrila phone manga biak tirin amal chunga ngei phone box ada loudspeaker ada in an ngai thap ni nge in alanga news agency then khatin an zia dan chuan he in biak na hi Netanyahu le Abdul Rahman Al Thani te in biak na ni rualin Trump hi alo tong ve a an pathuma in biak na thiwai kol ni in soyani bok September ni kwa Israel si paiten bomon thak chungchanga Israel Prime Minister hian poyati takzet thu a hrila hetiang thil hi thlen non to lo tur thu a hrila heti la hian Netanyahu hian phone man la hian lekha phek pakhat kengina en tat maya angai dam dil na hi ama irom chuak ani angem athu soi tur hi ama zi ange midang in an zia sak Netanyahu hian taman soi tura du jina soi ti na ni em ti te chu zo na ani tani a enga po chu ni se kan mu thei chu thala ka ni maya a video mu turin ala omlova rin thu bak soi tur ala omlova chuti lai chuan amal chunga phone box da nge ya Netanyahu an phone amang hian Trump hian thu an zia chiang takina puang chuang ni anga yani soitongin Qatar hi Egypt nen in thurolin Gaza in dona ti top tuma beitu an nia Israel in Doha an boma wang hian Qatar hian in biak nan chunjom du to lova Trump hian Netanyahu hi ngai dam dil tirin Qatar rin na chu nei le in biak na do kana hroi kir le atum ni inalang US President Donald Trump chuan Gaza in dona top theina na ro manna siam chupom turin Hamas te hrila in ngai tuan an ni thumatang ani li chung huna pek thu a sei President Trump rotna le ro manna hi bazara chiang takin kan puang to a Trump rotna hian Hamas ten darkar somsari panhi chungin an mi hrenten chu vekang ti te Hamas so in ral thu man tung vekanga Israel si paiten ata tolin Gaza chu sanang ti te Gaza en kol tu tur siam chungchang te po atelani kha cholni liam ta khan Trump hian White House a hemi chungchang hi soin Hamas ti lo chuan ro man na hian pom vek to ti soin Arab ram zong in an poma Muslim ram ten than ti a Israel poin an pom to bok Hamas te che kan ngak to a Hamas ho hian an pom don le don lo kala hrelova an pom lo ani chuan a top na chu che khopang ati Trump chuan Hamas te hian he ro man na chungchang a thutluk na siam tur hian ni thum ni li vel hunan neya an pom lo ani chuan Israel in an ti turan ti angai to ang ati bok Trump rot na ang hi chuan Gaza in dona ti topani theinan hian Hamas te hian an ral thu man tun ngaya Gaza sarkar thara anin rol thei to don lova chuti lai chuan in do topin Gaza atran puina phurlu ngala ni anga Gaza din thar le na na tho ngala ni bokanga chu mai ba ka chuan Israel in Palestinian an man sang chuang an chu don bokani Trump rot na hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thati a France Canada India le Russia te point thanti thu an soya ro manna hian hun local zel tura Palestinian ram siam chungchang tarlan telani a
ro hi chu Netanyahu hian a pom thei lo thu a soi thunga chu wangin Trump man na hi point som ni pakhat ani thu kan puang to na a tuna hi chon man na hi point som ni ani ta ni Hamas te chon president Trump man na hi an mani huang chung ba ka Palestinian Paul dang ten en po an soi ho potanga chumi nuan ngai dan an puang don ti an soya thotan ni khan Israel Prime Minister Netanyahu hi Washington a zinin Trump na pom thu hi soya he thu pon ani nu hian Germany Chancellor Friedrich Merz chuan Trump Gaza boina chin fel tuma chol lowa be na chu fakin Arab le Muslim ramte po Hamas te ril ru ne tuman be na faka Germany chuan Middle East chungchanga hian European thenom tele US te tho pui zel don thu a soibok Spain ram Prime Minister Pedro Sanchez chuan US rotna angin Middle East a boina ti top tur chon ram pani siam Two State Solution chia ti sain tharum thona to pa hunta mi hren te chua civil mi te hna tan puina pek huna thlengta ati heti la hian Turkey point Gaza borok chungun takin an thlir reng ti an soya Gaza ta na tan puina phur long te chu an long ten pui an in ring reng ti an soya ni tuna hian global sumut flotilla chuan Gaza panin Mediterranean Sea an meka ramsang sang atanga activist te chuan na long te somnga pani zet chuan tan puina phurin Gaza Palestinian mi te tan puina pe kan tuma borok lian taka meka ni jangkhan Israel si paite na ma flotilla an lo dan na mun high risk zone an ti an thleng to ani President Trump na chungchanga hian France President Emmanuel Macron chuan tha ti thu sain President Trump Gaza in dona ti top le mi hren te chuan ni theina na chol lova mala na chu fak omati thu sain hemi be chan hian Israel point malak zui ka be seya Hamas point hero man na hi zomin mi hren te chhuat thuai bak ti theian nei lova Two State Solution be chanin remna tlon tlinga om theinan France chona thei anga tha tho vein huam rengani ati Hamas te chon President Trump na hi Egypt le Qatar hne tangan don to thule an mani huang chungan soi ho nuwa Palestinian Paul dang ten an soi ho wanga chumi nuwa thutluk nan siam don thu an soya engtika ngen ngai danan pon chwa don ti an soi lova President Trump ni livel huna pek chungin an chang manang MT po achiang ri lawani heti la hian India ram Prime Minister Narendra Modi point President Trump man na chu kong dik nia hriat thu soina thlop thu a soya Arab le Muslim ramte point than ti thu an soi sap sapa Pakistan Jordan United Arab Emirates Indonesia Turkey Saudi Arabia Qatar le Egypt ram foreign minister te chon hero man na than ti thu hi thu chu in trom siamin an soya helai bial rem na le mon na om theina US ne na tho ho zela tul thu le US mai ni lo rem na du turam te ne na tho ho zelan in huam thu an soi bokani President Trump man na hi alai thavia ni nge yang Palestinian Authority te point Gaza rem na le mon na om theinan le Palestinian state dinani theinan hero man na malak an in huam thu an soi ani hetinga ni la hian Gaza city a chon nimin thleng khan thil kal dan ala pa ngai renga Israel si paite chon Gaza city lu chu en mi puite chu chuak turin an la hriat tir zela nimin khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan Gaza city ala omte chu chuak tur a hriat tirin voin hi Gaza city a chengte tan chim lampana tlan chhuana hun to pania Hamas te kalsan hunani atia voin ala chuak du lo te chu firfiak te tan pui tu ang ngai an ni to ang ti in Gaza city mi puite tan last warning a puangani Israel hian Gaza strip chu thona manga bom thlak in a be chun zom zel boka ala li hospital thu nei tu te chon Israel bom thlak wangin mi som parukan thi ni in an puanga mithi te hi al fala school no pangte Gaza city khothlang lama tu in tur omna kal khom te anni anti Russia President Vladimir Putin chon kumin December thla hian India ram ron jin don ni in India ram media te chon an puanga aron kal hun tur tak hi pon chian la ni lo ma se December ninga le ni rukvel hi ani an rin thu an soi boka Putin an India ram jin tur chungchang hi kumin August thla National Security Advisor Ajit Doval an Moscow atlo khan soi ani to a September ni khada Shanghai Cooperation Organization Summit a khan Prime Minister Narendra Modi hovin ti chian ani a ani ro pon chian ala ni lo thunga tun chol ni liam ta September ni somni pariat khan Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Putin chu December thla India ram jin turin ro man na siamani thu hi UN General Assembly lai khan a soi bokani Putin an India ram ron jin huna hian Su-57 in do thlona le air defense system S-400 le S-500 chungchang chu soifelani ngai rinani
Pakistan of Kashmir mi puite lung oilo na lantir na chu nimin kha ani thumna ni a Pakistan sipai te chon Khyber Pakhtunkhwa biala lung oilo na lantir tu te hnodar nan vanlam hoin silayan met puaka mi panhi an thia hetiang che hian Azad Kashmir bial ko pui Muzaffarabad a po boina chuak boka Bag district a Dirkot khua po hetiang tho hi ni a heng huna te hian Pakistan sipai te le police te silai me pu awangin mi pariat an thi ni in puan ani bok puan tongin Pakistan of Kashmir a hian Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee JKJAAC te chon Pakistan sarkar a thilphut somthum pariat lai nei in lung oilo nan lan tir meka nimin ani thumni thleng khan mi som pani lai nun nan chan to a POK a hian nun phunga khailak na sa hle to ani JKJAAC te hian boina siam lovin lung oilo nan lan tir don ti an soya an han chuak khoma boina chuak lovin an ti hlei theilawa veng him tu de chulung mang te nan tonga boina chuak na sa chho viawani Tholeni Zangkhan Philippines Ramlaili Cebu province a Bogo ko puinhaya Palompona 6.99 lirnginga mi somrukvel an thi ni in report ani US Geological Survey USGS chon lirnging hi an Ramazan tar somvela thleng ni in an soya Philippines Red Cross Chairman Richard Gordon Johnson Remigio a Sports Complex achima heti la hian basketball an khel laklo lai takania mi somni panni an thi ni in a soya biakin le school building then khat po achim ni in a soibok lirnginga wanghian Manila khopuya tanga KM somsari vela hla tal tlangkang chu lian thamwak lawina in phu chuak ti puan ani bok bazari lo thlira wangin kan lo me